van noi kolning lia ta sanja te ho zo se pakai so krista minin kalim na chibai ka hin bol ne chole hi chlai muna pathin thu hin ngai jing le pathin thu ngai dinga hunglur ho le pathin thu het be no ma lai mun hin zon ho zo se na bon cha chung wa ki pa thu ka sain pathin lagau thingin het na chi na pathin thu khan to na pijing ta hon ti zom hi ka taw na hi jing nei tu nia in sei diu thu poi mo ta kha che hi le pakai suin azon pata ki manu farsi son ahin kailaya tula akhoda anaji chu ipiham ti inivet diu kanome nei bible pumpi genesis apa revelation ivera hile pathin khozunga anakizi ama tain azi hi mun thumbawa mu the hin akhatna choila 10 commandment hi anahi ani na chane le daniel bunga nei verai le baltasazar phalain banga pathinin akhot zung tain thu hi zita dei tuniai athum na pa ini sei do hi chu pakai soin tola akhoda chu ipiana ji ham ti hi ai la hi chi mun thum hola pathinin akhot zunga thilaji la hin ni te ni ki chi mama zeng nei khatna chu pathin dan thing 10 commandment chu hi in keite lo pathin dang nei hi in milima nga kon hi in pathin min mo in pan hi in chornga ni thinga na ni dingin gyal do jing zengin nanuna pa za in tol thathin ti hoi akichi mama zengin hi a hi le ani na azi zong hi akichi mama zengin mene tekar uparsin tia banga aniki le hi cho hi ale na lenga ma ki subay na ding pathin in agut sahita in nakite tua na lenga mi media le persia ki piding hitai tin banga aniki zong cho akichi mama zengin hi ain la athum na chalai new testament na pakai so na khozunga tola anji wang hi ipiham ti hi mu thei ahinai pu nei hi chi thuai lut masangoven hi chi mun thum pathinin a khozunga anji thum holai verai le howin to ki sam kaina anei so ke ki de hi ke dang ta in 10 commandment cho hobu mun thing chung nunga chon anakoi oven hi ale ani na banga na kizi cho ipija na kizi ham ta le Jerusalem temple sana khon ho mun thinga ki mang ho cho garhinga ahin lawa bersazalin thai ke mol ama na tong ho golwa an bol pina judon na an nei ji wa cho banga pathin ahin ji ke rei ale to athum na in sei diu jong hi vera hi le Jesus Christa howina omin atawin chupanin mi hogin pathin thu ahil pan tai tin lai mun jong hi howin to akisam kai ke de hi hi che ke dang ta khat chu hi gospel john bungit na chun hitin ana sei da hi jisu wang jo on live lang lama achi ta na hi chuin jingpi ta in howina ahung kit ta na hi le mi ho zo se hi nga hongun chuin ama atowit ama ho chu thu ahil panin he chun dan thu sun ho le farasi son azon pata ki mando nu mai khat ahin kayun alai lunga adin saun atina hi ya chu hi chilai mun jong hi vera hi le howin to ki sam kaina ananei ki de hi ala hitia chu numainu ahin kai tawve changli na chu khave sim ki lew han jisu za ho hil hi che numainu hi azon pata ki mando a hi hitabang numai hi so nga se li ding mosin dan thua apo ahin nangman itina gelem atiu ve pakai so ahin do pharuin pakai so cho hete chun tola akunin akhoda chun akhut chala chun tola chun thule kha khat tidam thuchang anaji tai achutia le hichi pakai so ni pg hamti sei masangovin hichi nu mai hi itabang hamti hi inivet deu kanome nahi akhat na chun Leviticus bung som le bung ni na changli na chui veda le numai naw ne ya thinei ki san jang hi athing lo hiya hawina jong puilut ngei lo hi alhang pia numai hi na monli circle nei jing ho jong kho athing lo ki tia hi chika jong kho hawina ki puilut ngei lo hi chule hi tabanga naw ne ya pasal nei ho chu anige thlin le hongowa hawina chep atanova chule hi chi zo wa pana chu ni som thumle ni thumi je changna laiowa chi zo phale amanu naw nei nu chu hawina hung pan a hi ni sei do no mo chu point khana athing lo kiti mi thing lo kiti hawina ong ki puilut ngei poi ti hi khatna a hi ale hi chi nu hi athing lo hiya hi le hawina hung ki puilut lo ding a hin la ama hi ong ki puilut ki de hi
ala ani na chui vet kira hi le Leviticus bung som ni chang soma pa som la ni chan chui veda chule Deuteronomy bung som ni le ni na chang som ni le ni le som ni le li ka chui veda hi le hi chin nu mai mi to zong azi uma midang to zong a hiai le dan nin chu ni pi sayam tele apasal pa jang ange na hi ain lai chlai mu na hi nu mai nu bo hong ki pui ki de de Leviticus bung som ni na Deuteronomy bung som ni le ni na chui veda hi le azong te ni chu ania the mo changa ani hana ko da hong ki pui ding hi ti jong hi akimu in ale ama hi azon pi jong om de kit po na hi ong ki kai azon pi pai ong ki kai pui ti jong hi mu do the hi ale athum na hi chi nu mai nu hi nunga ahia midang to kizihol ahia hi le mundanga pasal hon gamla ai tia cho force asu sero ti me te ven hi tia azon pi ta wa hi le ama chunga hi a punishment chu songa seli hi kilo hi apasal pa zo chu ke tha a hi chi nu main tabang nu mainu chunga chu thin mo kilo hi ti jong hi I had du kanome na hi ale hi ti chun hi chi nu mainu hi ain kai tawin jisu ko ma chun au hil hi chi azon pa ta ke manahin hi chi musi dana chun hi tabang nu mai ho hi songa seli ding a hi tin ai hilove Yeze chun nangin ipiti nagyalem tia pakai so ahin dong ta ve nei le aban chu sim leo han changup na ama he sit na dinga lungthima patip na hitia chu atiu ahin jisu akunin akhu chalin tol azi tai ale hitabanga numai thinglo howina la hongki kai theilo midang to zong hi zong le apasal dang anumai rang kenge ale nunga hia midang ina to kha hi ta jong le numeinu chunga thi mo om loi ahin la hi chala hi vera hi le numeinu bo hong ke kai ta in ia cho no ya chun jisu he sit theina dinga tha nga hi tia abol ahu a hi ti chu pakai sun he ti achu tia le hi chi tu simi pharisee son jisu krista tha nga on dinga ahin sim thu ngap cho ham ale ipi ta ama wangi cha head do thei kha cho hi chi thu sim chu sim thuin ma jong le hi chi nu mai nu wangin phar khat line wang chun bol khil ananei tiang hi ki chi ta mu do thei a ye cho chaina lama cho pa kai sun chanu koi man thi mo na chan lo ta ati lai nang ma chi in lang chon sikip te hi in tin avai lai nei a chu tia le chinu jong khat vei lai a chu thil phalo pathian dei lo Johnson na hin kho amang hi ti jong hi akichin ma jing in hi ain la hi che pharisee son azon pata ki mana tiovin ain la azon pata ki manding in apostle pa jong cha jaw ki tapon he jon ama ho hin hi chinum masang lai asu khiel ho chungcha ngai jisu krista god na ding le mat na dinga hi scenario ti ding ham masala hin ha wa hin pui o jong hi gin chat om le jing in hi ala hi chu hi chan chu hi mai han lang pakai so chu akuni na khoda thil azi ta ti cha epi mong ham azi akhat na hi chilaya pakai son akhoda thil azi hi bible agin ma ta cho Deuteronomy le khabua ki sei hi anazi hi le akilomen hi Deuteronomy bung som le segi na chang gup chang segi cho simu teve he to sa mini he to sa zeham mi thum he to sa zeham zi a thiding mi cho tha diga hi mi him khat cho he to sa mi khat se a thu sei wanga thalo helding a hi chon si koi hita ta numai hita ta pasal hita ta tha ding ha le mi khat a sei ya chu a witness ka mu chi ne te mi khat a phot chi na chu ki that ngai lo ding mi ni lo le mi thum hi le wan chu hi chinu chipa chu tha ding a tha ding dan jang chu he to sa pang pen chu tha ding mi chunga khot a hla ma sat ding ama bana hi mi pin a khora a hla diu bo a hi ze ti chu ya cho ma hi kamu momong ita he to sa mi khat mini mi thum chun songa ase masat ding chele mi pio jong chun a hi nai te amanu ma pa cho ase ding ho hi ti cho dan thua no mai ale pakai son hi chilaya a khot chela tola azieti hi scholar tam ta mudan la hedana chu hi chi jong hi khan te ti hi gin mona nei ve nei ai cho he te azit pharin chun amo chun he to sa na mini mi thumai le hi chi he to sa na nei ho chun sep taw ven ti hong ada do in
na lao wa chon sin na nei lo ma le seven ta le he tu sa na nei wa le septa win ti na khat jong chong hin ai la Pharisees ho chon he tu sa na ta jong chu anei lo hi tan tin ya cho ali da padin anyau chan ge asong a peu a chi mong taw we ti hi a ki mon hi ya cho Deuteronomy bung som na segi na toy sim do chang gup chang segi sung ka hi Jesus Christian tola a khot chala anaji cho hin te ti jong hi kilom ta khat la gin mom ta khat che hi chang segi na chu vekit law han a hi wangin ama hon adong te on a hi le na lawa chon sin na nei lo penin amanu chu songin sapma sapen han ati chuin chang som le chang gi na chu chuin akun kirin a khot chalin to azi kitai vel ni azi le ni ve azing khat ve na chun azi in adote te pharum chama cha da do na lawa chon sin na nei lo pen in amanu sapma saintin akunin to azi kitai ti chu bible ale cha ani ve na azi pa jong he Deuteronomy bung som la ko chang som la gup ma pada hi dingin gin chat om he zeng hi veda man zen zena mi khadin achom khat chu thilsi adi lo bol a hi tia mo so ding agura ama dona thu a het to sa hi le khazong akina te ni chu pakai ang sung le thim pu ho ang sung chule chulaya thutan vai ho ma pang ho ang sunga hong ding che ding a hi thutan vai hom hon a chung chang thu do he gil ta in khol to ovin tin hi cha hi het to sa pang pa hin a hing a kom pa chu zo thua he si da hi le nang hon adi lo wa mi he si pa chu ama ki bol na ding a dei banga ama zo bol ding hi hitia nang man na la a ko na thil si chu na su thing ding a hi je ya chu Deuteronomy bung som la ko na sei chu mi khat vet da man ham gil lo man han ma a he si da hi le a he si pa to ango pa chon ni na thutan vai hom ho anga hong ding chule thutan vai hom phate ke cha khol ding o mi he si pa chu adi lo a hi ta hi le ama in khat ango pa ki bol na bang ta adei pi chu ama chunga thimo chang ding a hi chi a hi na ding hi gin ma ta kha chu Pharisees so hin Jesus Christa he sin na ding le thimo chan na ding a hi chi nu mai nu e hin kai hoi thua di atan ding dan di ta chi ha a dan dung zu ya na to ding de a hi po ve ti jong hi mu do the e cho dan di ta na tong ding a hi wai le a zon pi pa jong hi kai ding a hi ya cho hi chi he sit no pa te ni cho hung ki thutan hon a hin holding mi he si pa cho amwai le ama zo cho tha di Pharisees so yo cho tha ding din mu na ngom ta e cho het to sa mini mi thum nong wala septa wen ki ti jong le di ta lo John bungit na changko na chun amo chu chi thu aza pharon alin pera par alhum pen gain khat chengin apo do gam tawin Jesu chang se le alai lunga no menu bo ta na hi ate hi chiang hi verai le amo mit mo na hung ke tala na khat a hi ding pharang cho za chawa se ding hi le amo cho tha ding am phai wa za chawa asongo alira par alhum pen ge ya le lawa ki zam mong so hi tai tiang hi gin mom he zing nei chi cho a khat na hi ya cho Jesus Christian tola azi hi ipipen ham ti Bible chun detail in ei pipovin gin mo ta la gin chat ta imo cho Deuteronomy bung som na segina som la ko na dan dung zuya mi khat he to sawanga mi ke that lo ding mi ni mi thum chung lam hi le tha ding chule ai chang cho a het to sa na nei ho chon a se ma sa ding atin amo chon het to sa na jang anei lo pharwa cho a se ngam hi wa azam sa no hitan te ti jang hi gin chat om le jeng nei ale ani na gin chat ta che pi ham ta le rom bung thum na chang som ni na khoi wa da hi le dan thu chu chon sit het do na a hi ati ya cho first zone bung thum chang li na che vet ki da hi le koi ang le chon sia cho dan thu su ke cho hi ti ki mu ki le ya cho point ni na Jesus Christian hi chi tola khot zunga anaji hi 10 commandment thu som hi ding in ta san om le jeng en hi a ye cho na la wa chon silo na wa le ama nu hi sebo vina ti chon si chu dan thu su ke a hiya hi chi dan thu su ke cho chon sit ke na hi ai le na ho zong tul thar khalo nom wa mi to zong khalo nom wa zo sei khalo nom wa zo thu he to sa panglo mi nom wa le ama chun septa han ti na kha zang ong heta nei
aze chu dan thu su ke chu chon sit hi ya chu hi cho cho hin zi phara chu Pharisee so jong hin asu khil naw chu hin ke mu ta jewa chu sep ngam talowa zam mongo hi dinga hi ti jong hi gin cha dom the jing nei a hin la hi chi mong twai sei te niu hi a hi mong mong ngi ti 100% wang chu i sei naw hi point gin cha thuai sei wa hi bo we nei chule ani na hi chalai a zi Ten Commandment thu som hin ti pa jong hi a hi mong nge tia phot chit na Bible chun hi chia hi tia song phenga na ji holoi many te kar operation te aji banga ki chi ta mu ding jong chu om de po nei a ki chi pen le adi pen chu Jesus Christa kom ilun ting wai le ama chu ido deu hi mai tan tin a hin la tua i sei ho hi le Bible mun dang to comparison ke bola hi tia chu Pharisee son chun na chon si na lawa chon si na nei lo pen in se ba na tia hi le a chon si do ong ki gyal do thei wa le chon sit ong ki het wai le hi chi chon sit het do thei na chu dan thu cho hong heta ni o kin jang hi chi ka bor khil boila kin jang hi chi ka bor khil bla ta pakai so man na dinga abol pau cho ama ho zo asu khil na hong khet do chu Bible sai dan ta jang chu ong ki zoin hoi chu ta jang la khat pa jang chu dan thu ma hi kin na diu tro sei ma sat pau Deuteronomy bong som la sagin na som la ko na jang chu dan thu ma hi ya chu Ten Commandment dan thu ham ayo le hi chi mi tha na ding da na dan thu na nei pau ham hi chi te ni wang hi kha zo hin te ti hi imu do thei kha cho hi in nangin hoi chi zo hin te tia na gyalam ayo le hi chi zo hi hin te tia to ai sei te new sanga hoi zo dinga na ta san le na gin chat khayam comment section na him ball ding in pakai mi ki ti mo ve nei van na yum teng ole Jesus Christa ama ta chom teng la adi pen chu ido wa man sang ei sei pi do tan tin tua I hon I het chan ole imu pha naw I sei chano I sei thei chano chu hi chan chu hi mai tan tin pathin athungai zo se het thim theina phat theina bo wan lang chule nangin zong hi chi na loi le na pai na hing le na kom ho ana pisona pathin thu hi ana hom zal dingin pakai min ikiti movin hi pathinin na bon chawin phathei na bo taw han